Mwaramutse neza nshuti bakunzi bahatira BATV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha. Nizere ko bumeze neza, nizere ko umunsi kabisa uri ugenda neza. Ni none ku itariki 13 Kamena 2026 no mwanya wo kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Amakuru yacu rero turayasanga mu karere ka Burera, aho batubwira ngo mwishuri gisumbuye rya Kagogo riherereye mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera habaye ushyamirana gukomeye kw'abanyeshuri, umwe bimuviramo gupfa kabisa. Dezo niyo mugabo yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Hari mu masaha ya nimugoroba mu ishuri gisumbuye rya Kagogo riherereye mu murenge wa Kagogo, aho ni mu karere ka Burera, habaye gushyamirana gukomeye cyane kw'abanyeshuri, umwe bimuviramo urupfu. Amakuru aturuka i Kagogo avuga ko ihangana ry'abanyeshuri ryabereye mu nyubako bararamo, iryo bakunze kwita dorotwari, ku mugoroba wo ku itariki 11 Kamena 2026. Amakuru abaturage batanga begeranye n'iryo shuri bavuga ko abanyeshuri bapfuye telefone, bityo bamaze gupfa telefone baragwana karahabera, bagira gushyamira gukomeye cyane, bakubitana ibikoresho bigiye bitandukanye. Abanyeshuri benshi barakomereka, umwe bihita bimuviramo gupfa. Umuturage yagize ati, abana b'abahungu bapfuye telefone mu nzu babagamo bararagamo, aho ni muri dorotwari, kugeza ubwo bicana umwe abigenderamo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru yitwa SP Ngirabakunzi Agnes yabwiye ikinyamakuru Igihe ko gushyamirana kwatumye abanyeshuri bakomereka cyane bihambaye, umwe bimuviramo gupfa. Yagize ati, habayeho gushyamirana uko bamwe mu banyeshuri biza kubaviramo gukomereka cyane bihambaye, bamwe bajyanwa kwa muganga, abakomeretse umwe yahise apfa. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko muri 7 bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'aba banyeshuri cyangwa se rw'uyu munyeshuri, abo 7 bose bahise batabwa muri yombi. Polisi iributsa abarezi kumenya inshingano zabo zo kwita ku bakiri mu gihe bari mu kigo. Ikindi kandi nanone polisi irongera kwihanangiriza abayobozi ibibutsa ko nta munyeshuri uba yemerewe kwinjirana telefone mu kigo cyangwa se muri dorotwari. Itezwe niyo mugabo, iyi ni Hatira BATV, ndagushimiye.